Keza mukusho. Shani meza. Meze gutese. Meze neza. Shana ubwo nago yerukaga da. Aho maze iminsi wariburishije. Maze iminsi yawe ikigabo kinyitaho. Urabeshye. Yego. Meste se ko merutse imihanda ntakubona. Shamva byaragoranye. Naragiye mu rugo nyine byaranze no kurwara nawe nyine urabizi. Shana anje nuko nyine dukene bwaje ndavuga ni seka nsubire mu kazi kanje n'ubundi none se mbigenze. Sha cyane nanjye narakize avuga ati subundi umuntu ataje mu mihanda urumva byagenda gute. Mara aka kazi buri akararyoshye igicuruzwa kitagusaba kurangura kitagusaba iki. Urabeshye none se ko mpahagaze none n'amasaha 5 mbona n'abakiriya. Umuntu umwe urimo no kumamagara bwoko. Asubundi ubungubu noneho baranambona banyemerera. Nawe si imyambaro siga wambara byagenze gute warakernye. Ine byagenda gato. Ndakubona wowe hejuru. Musenge egoshoge. Niko abiti ndase ya hehe none. Uri mu kazi se nawe akaga kiri nkuru re. Uri mu kazi se. Ari tukari twa twenyine none. Gira gutya ndebe ingeganyeze. Ingeganyeze wayi ngadesuje. Si warubikutse kazi. Amafaranga mwayabonye s'abashu. Nkabona heje shabireke byakaza yise tasari he. Amafaranga mwayabuze. Urabeshye. Sibyo wazitunza na mani shaho ugibireka byara. Wow, ariko reba ukuntu asa mu maso. Mwari mumeze neza. Ikirungo cyamufashe. Bakwitana. Banyita Keza sha. Sha muye n'iki. Siko twitirana urabeshye. Muye n'ikigabo mukanya mana uzi ibintu cyari kinkore. Hatugiriye inkuru rero. Aha yarankureye ibintu mafuti yewe. Aha. Guyasama. Bimeze neza shu. Aha ndabona nta kibazo cy'umufite da. Aho nyine tu. Yego biracamo. Aha mva. Muse ni ibibazo se. Nimba bibukunde ma. Shamana mva. Biracamo se mani. Ndakuba. Sirigutese. Neza. None uri mu kazi se? Mva cyane gose. Nangaye. Ni samuse ndimo kugura niki? Umuntu urumva muzika. Ni sambuse. Kora hano. Iki? Mana we twaje mu mikino. Hana mikino ibihari. Ndagwatura sama. Reka ntabwo genya arimo. Reba uranabyibushye urusha. Nta kibazo ugenda ushaka batabyibushye. Nangaye. 800 imbere n'inyuma. Ni sambuse ni kibanza ndi kugura mu mujyi wa Kigali. Sha simbizi mvuga sho. Simbi. None mbwira ngiye mfite gahunda. Shanje utagurukiye muri ayo wapi pe. 400 basi. Reka. 800. Sister imeze bite se? Nangaye se uri mu kazi se? Nangaye se. Atandatu kweri. Nta musatsi. Shawa kazi. 500 uvuze 500 ngahe? Akareka ni 200. Wowe nta kabuno nta kimfundi. Babiki zimfashe. Ni hezo mugaba. Ndiko se nizawe yaje. None se mbwira ni ufite gahunda ngure cyangwa nigende? No 500 ngahe gutanga nahemera ni make cyane. Mana ke ubundi ntabwo njyana n'abakobwa batandatu wese angaye se mbwira nyine nahagaze undeba na nangaye nangaye ako mangasengani kubera uri ni bogari nari ndaguha katurebe ndabona nawe umeze neza ndaguha 400 tagu dufaranga dukinye kandi tunagura ndabagurike ni wewe wanje wawo Kiwekira mujyanye mana subura cyara muhire no kutwana gamba bose utwe turabaye buri ari aboga ari ku cyatari twe ritwaye basombaze pe no se umuciye angahe boss yego ngeri 800 singe nyarenza ayo mafaranga suko mbwiye 600 namwe urabeshya n'impamo ariko mara usura mujyanye kuri amazi ari uwa makenya ubusura wambwira no n'ibicure yamuciye we musista wagira ngo araciritse mana naga bare ukuntu twa yegura rego bwo kuri wana n'iki kiburo yego kuri uwa muhungu nawe sinzi cyaga pe nta abantu bafite n'imiti wa muntu kumanina musho
Shamuntu gakeye. Imana ndibaza ko byagenze kuko baduhoraga. Sisonye ukuntu umujene bamudukuye mu nzara. Muzimfashe ndimbabarira ntago mba mbizi. Amutwaye. Sura mu gakura nangahe miliyoni bamuhaye 5 bamuhaye 10. Wamenye banza bamuhaye na 2 Siwe nago bakorebaga. Ni muntu kweli bamutora. Ubona gari wenda nshasha yinahamaye. Naje mu ndi mushasha nzi ngo barama. Urabe nago bizi. Nanje Wasanga ibyo bitaragera. Yewe ntabwo nakubwiye ngo umaze kumwiki agatuki. Aha. Bite makuru yayo. Biracamo. None ukeye. Uri n'igogari. Jewe uyoko. Faranga rero iyo nanywa akayoga. Mafaranga turiye. Nemeze fresh. Guyasama. Tawa kibazo. Ura ntavangu nuvango nta no kwirwa tujya hirya no hino. Angahe? Yego. 600. 600. Niyo magurukira. Y'amanyarwa amarundi. Y'amanyarwanda. Ese ntabwo ayibonye abagabura. Yego. Yaba bigize ariko katugirire hano. Wewe. Mukomeje. Yagwe. None. Sister, mezutese. Nangahe se sha? Ni 800 Uri na keza. 800. Turaburara. Bino nkubwire imana. Turaburaye. Kweka nkwereke. Ngende nkubwireho gatoya. Ndi kuvuga turaburaye. Ugize ngo Ibi ngibi rero urazi icyo bisaba ni uguturuna ubwonko umuntu akatekereza neza. Kuko urabona tumaze iminsi ngiye maze amezi 9 nta kintu nkora. Karanashiranye rero. Reka nkwereke duteranye. Kimwe cyiza. Wakibonye? Duteranye. Zana amafaranga. Amafaranga. Iki? Zana amafaranga. Uvuze? Zana amafaranga 300 nanjye nzana ndi tugururiya wa 600. Tugende tumufatiranye. Uveho njya. Nayo mfite. Acho turamubwira yuko tubafite mu rugo. Aze ariko nibara twamaze kwitabara. Twamaze kwitabara. Bose noneho sasa rero turi babiri. Turi kabisa Bijya bikunda. Turi babiri. Angahe? Angahe? Yandi nyine sisi yandi 600. oya kamwe. Somo ne kwa rukurara. Nta ari kuva. Jeyo turaranye nkuri 9. Tuntuzi 9. None rero kuba turi babiri dutatu tukahita tukwishyura ukigendera. Ikibazo. Namwe nago nayemera. Ubwo byabaye ahubwo. Angahe? Kamwe. Oya. Kamwe. Ndayemera. Ariko turwaneho kuko tumaze nabi cyane. Shana ndabona imana yaruguranye burisha. Kiramwice. Ariko se mana subanje bari kumora iki mana yanjye se babonye ko mfite imfundiko mana subanje nore n'imvura igiye kunyagira mana yanjye we Salama. Nta magambo menshi ntabwo tuziranye meze nabi tugende umbwire ngo nangahe ngiye gukora ibyo nkora. Ubwo ushaka gukora ndakora nkoreraho cyangwa nkoresha agakingirizo nangahe uramangahe Sikuye umuntu nabishaka ntanatekereza naguhereza 15,000 basigira 20 nta nubwo nanayarenza 20 se yiki iminota 2 yonyine nkora niyo nakorera amafaranga 20 nkayaguhera aha dore nari ndaye ku cyapa tugende nyine ubundi duwe ni ngaho ndashaka ubundi ibintu Aha. Guyasama. wagize ibyo ugira nkigendera ko nshaka kujya mu kazi ahubwo se wagize urabona nabikene nyine kuramo icyo gikanzu none nagikuye mu ngaho gira ayiwe kumba ufite ibintu by'abagabo se wakimara none se nagira iby'abagabo twatandukanye ntabikubwiye n'ubundi
none se kumva uko genda ari nkuguze ngo nze kukumaza iki wowe uribagiye ibyo ugira cyangwa ze nutagira umpeza amafaranga yawe amafaranga y'ikise uragira ibyo ugira kuko nanjye ntabwo naje hariya mu muhanda nje gukina umva ndagaswingingi gusa iki ni igiki naba ngo sohokera ahangaha segera vuba vuba usohokaho ntabwo nso kutanyishyura amafaranga yawe ndakwishura y'ikise nakoze iki urabikora cyangwa ubyihorere abandi se bakora iki b'abagabo ntabwo uzi ko babikora bigakunda akasakumira umwuka byara ubu ngubu ndamenya nkora iki koko sohoka yasohoka yasohoka cyane bo niba ukuntu kumwe waje hano muri yanze urabanza iki kintu cyasohoka amafaranga yawe ntabwo mbyemera ubu navuga ngo tugenda ubikora